Šu ljudi. Šu posmaju. Šu. Danas ćemo da igramo igricu. Ja, Guene, nešto tako. Da znate ljudi, znači ovo vodom neka. Otvorio sam da nas sve bude. Nemojte me staviti. Znači ljudi, igramo po jednu utakmicu. Znači ja sam to vam svijetli. Znači ljudi, evo sad ćete vidjeti. Believe me, I would call your phone. We would talk for days and never leave my home. I think about it. Always find a reason to be strung upon. Always wanted it from when you break my heart. You would try and argue with me from the start. I can live without it. Come on and baby, take my hand now. Remember when we used to say now. Swear it all began, I swear we always hide it. Get tired of being disregarded. You wonder why I'm broken hearted. Been a time before, we've been since we started. Ti su ja treba idemo po jednu utakmicu, mi smo ovdje bez petica. Have once again drawn a huge crowd. And we're off. This should be an entertaining game. Oh, determined Chana. To je naša opcija da odmah radimo gol. Nekad ne uspije, nekad ne, ali vrlo često ne. That's good possession. Good clearance there. Na kojoj mogu da pravim svoje naobavno. Tam sam imao i Sulića i Alena i Really well played. Jedan isto mali bio. Isto dobar, ne znam kako se ono zove. Zato šunju. Glupavi. Ja sam jednom pogodio suca. Šlag dobio. Dobio cijeli. Oh, well timed. And they get it away. This game really exciting. Which team are going to step up? Na mjesto Salaka. I ne mogu više zato što sam stavio 3 već, jel? Evo čekajte ljudi, od nešto.
Ljudi, evo idem. Oprostite. Jel ovo uopće sad snima? Možda vidite sad kako ide moja lozinka. Joj. Ljudi, samo otišao. Neck at half time. The next 45 minutes should prove decisive here. This game could go either way, but there's still chances to take the lead. Dominating the play now. Oh, he did really well there. Nešto tako. Uzemi loptu. Bože. Šna. Skana. Imamo bar nešto razlike. Moji imaju ovaj šorc bijeli. Lovely passing here. Ljudi, ovo je zafrkana takmica. Oh, he steps up to steal the ball. Striker's ball. Gdje je igrat? Lucas in possession. Lucas in possession. Šta mu to znači? Lucas in possession. Nešto Lucas to. Evo ga. Galopujemo. Gol. Kodru. He'll do wonders for his confidence too. And the deadlock's broken. How will the other team respond? That could be a really important goal in this football match. Who knows? That's great determination. Kako bi rekao kontra. Oh, and dispossessed there. Ne znam. Smith. Kad se neki unesu pa bi nešto brblekaju i onda kaže, ne znam da li je tu pjesmu brat. Brat. To that, no cards yet from the referee. It's with the striker. Krenuo sam ga zafljakati. Da li to šlješti. Ok, ljudi, evo to je epizod. Idemo se uzgledati.